Mami ma akwaba emfa wombra Ghana nsem TV GH so wo frɛ me adwoa searching ye ka party mu ni pa Gyimi a mu ni nyansa me twa me record asa ne mo na matimi atene yi se bia indi sapie ndc nyansa ni be no Gyimifuo from head to toe obi Gyimi party mutimi $50,000 e koma Kevin Taylor so fani atem ye party unim ho a ho sere Obeka kire say Dr. Mamu ba o mentu Abroye fo na kwa say de mu NDC fo na mu na mo betre ndi enye na say mo di Kennedy achi ana mo ye campaign say ana ye Kennedy ba dia mbeto ba mmoa ye de jojala na ba jojala ye de akaduna ana ba ana mbeto akaduna oyo won ye dun ba na mato ba oyo abata houses ya do Gyimi abata na wo nkwasia party na wotimu no NDC na wotimu na we campaign ma wo no nyansani me no mu medicanfo ono do di mani ma Gyimi o do di eche Gyimi nkwasia fo nko akura no mutimi san be wini power mu tompia me se kwana kowe abaye ya me se friend say Lord na mahama ba Porsche otimi tompia ni na nadu na se be baby Mahama ntimi amfrɛ ntu no fo sɛ ai no de Mahama ye to ba wie ya mu ba power no Lord na Mahama ko bie shop de ama no because of empia oto ye wasiampa ni be ma pana ma was adwe no on se fence Juantua se wan dwan na ebusanfo ansa na no mesrew se open photo shoot e de birthday and how the wedding pictures and bibia open quality pictures and need the whole clear contact cam hacks na me send that screen so no and as open funeral videos open wedding videos o Abroye o Ghana so ba be program na do wani atoto a wonni mo bia obetwa quality videos na quality pictures dey ma wa contact na ma na egu screen so no ana menye chance wie ene o sama 2 Ghana for this time ye mfa ma wo safra se wo sa akwase wetim betra ase be form hotel e de to Dr. Mamu ba mi aso eye company ne ye dia e wo bra wo enye ne dia magana foto gu no so ye to ba wie ya no kre ba ese enye ne dia no ka no obi a ubu ade a ka betima mo nka say o me ye sorry me nya it was wrong abi information e wo nya ye wo ti wa kan wo siesi so aka wo to atrase asenya da age be ka kire say MPP for ye ni kandini na party na agu a party wo senate ana wo nete enye de wo yese party ni begu MDC for nye de mo pese party ni ko begu e pa obium na omo hoto enti die mbiem na aka party ni gu a nye na me moni age nye na da hoto ba na won transfer forever asiafo na mumpo mu okandifo mumpo and then one more say Abroye Dr. Mamu ba mia adetira wa Abroye nda no omu na ya NDC fo omu na ya Gyimi Kennedy omu nyina ya NDC fo under Kennedy obi bia obekese tie Abroye bia o MPP mu bia no eye under Kennedy Japan by NDC provided by NDC obi wo dem me say wo dem is presenters na omani abre Abroye so omu na take Abroye no eye campaign by NDC why say na mbaka che say ana adenti na yema Abroye di kwa edi atem yet Ghana ana samija mfi kwa siampani ye kodake kitwa wei machi ba be na yo sen no etim be di na na do atem setel na mukwa siampani leadership na ono no ni ho mu Gyimi no mu Gyimifuo no mu ni ho no wantu no ntu samija mfifo Sam George fo otuko no fo ofu sambo fo efo mu jenna mosquito no ni ho mantimi ntu ne fo ana mo hwe o mo di mpanifo ho fa ko fa ajopade book ene ho nkro ne ba e be di atem be gu na na do ho fi hu entertain na do na busu nyina hwe o hawo ne amane amodom kom satam de na jo mahama no e leader ono na o wiboka ko winsani nimpo no o wadwe timi dwene onu ko winsani nimpo timi tinani ko winsa wie e ba dwene nipa ho ama Ghana fo ko to bama no
enye obi a ono ete ne baabi o ha o ya hambo ma o te ne baabi a o so ma obi a mu de ye to abawie ye no ye hu wom a John Dramani Mahama to nsa frɛ mu na wo ka ho akodi bibi a ye disika hye envelope mu a video capture ye wa ha ana Pia Stadium beka kire ye se ya ma o $2,500 se fa ya adwuma ho asem baji ho ofisi ye hu odwanua urma futu akoto John Mahama fo so nya kwasiama mo won kwasiama bi ti se wo so simfanebo ofisi ye betra se ya wona abegya na ana munyina matomo no gu Abroye so ai better me ba me nkrofo bi so abetra se omo so Abroye so omo bo na chidom ye bo na chidom se de mo bo Kevin Taylor chidom oba 10k 20k na obo na chidom yenso ye bo na chidom onya 10k 20k no so display party bia no ye won kwasiafo mu ne wanyansafo mu eti party ne so emu kwasiafo ne ye party yeso ye nkwasi adwuma no ye ne ye party nkwasiafo yeso ye party nkwasi adwuma no se de mu ye nkwasiafo ye party nkwasi adwuma no ebia ne ye di nso ye no saa na wiye be ye mfa mu Gyimi nko siafo ofisi betena be ya wona ana Abroye obia bi na Abroye ana Abroye ana ba o mempa Abroye gu party no ogu si no uni Abroye gu party no ana obema party atra opposition ye betra opposition 100 years ya we like it Abroye eye de wo ye ya ne gu ye tra opposition for 400 years ya ye prefer ye peno sese be kia no tum na ye be ye bude na ye be sa tra opposition ti ye tu mpeni bi etu nkwasiafo no ene obofo bronsam atayi kere Japan obetra ye so bofo bembro sam no otu ne mpeni bi wa ye ya musa kugunu so abranti ya bunu mu ase amu agye mpaebo Dr. Mahmoud Bawumia wo de meduru ho ono ko akowura so da mu a yesi wabodua nti onane onianu a oni kamafo na onianu obetima ka kire obi anti ana obetima yi anu nti sese de yato ntokwane yato me Abroye jai mi nyai mato na wo mutemi ya chimi ni ana mo amohwe me na munnim me ya chim kwa me twima nso saboa me na yetumi to ye fie ko twima nso no se munya nti yenka de a me majai Abro kudos to you atamfu nyame nso di wachi obi ntimi nye ufoko and delegate ni kwa pompo life no kwa de wo ye kwa ni gi age kwa no omo Gyimi nko ne sere nko ya sama ehia so afa yenko ye mama hawa kumsi mama due ene amani hunu me sha se be ka sem biem se na muni ha mo mba sisi ya he one of the friends say MPP women say oye bold na otimi fighting Kennedy 101 hawa kumsi. There is nobody in MPP ofri ase any Kennedy ejina 101. Nobody. And that woman and the man Kennedy ofri ase say ojo Kennedy enu mudwa the kasa be if a party no ofri ase say o calm down. Ofri hono dimrika ana okoto share asanso boache so. Ho we no tumrika ana ko anodom preso. Nti odin se betutu onum na se okọ anodom preso na anodom preso yima no. Ana oba asanso boache na asanso boache be kan one word pe. Na sa asanso boache word ndi se na sankra fa ka atom so. Onya ba no atwero yetete me no majesu konkuntewu aba. Na asanso boache be man one word o say me na radio so na TV so enkese ntia Canada Japan me nkese ntia pani bia efiri se yetete me afu mu se Canada ko na platform so no nti bodem kaw no nti afidem kaw me no wasi yetete o ese ma Gyimi wa Gyimi pen ese
Jimmy, and I was me at the team. Now at the team when I say. Yet the tea who free fian can be anyway. And the two. Yet the team. Yet the team kunkunteura ba hashtag #Munia. I'm chat there be other for mechemuna, more mosu na mehumuna, me domuna. I love everybody. Akarinabo. How come sing? Anna pay two and see so first. Oh, MPP party. Yeah? How come see a problem will come go through in I'm telling you. What do you come? I'm for say what? But later me asamba I make I say me army. You two baby yam beka say but me dey me nya na chi dia me 4 months anwum na ya me bo ansa na maye no. Na say wo ha no from say master we prophet. We a prophet. We are making we beka say me boa metrem be wi we be hu say wo no. Say mo beka ya Kennedy Frasier 2022 2023 no mu no. Say o Frasier so be say party no. Eye bra na nado muntie ne yie pa. Bra na nado suma nkrofo na oye program bi aye friend say the attitude. Sambeka ya I na 2. Ana Frasier say party na nkasa no. Wo ye pin. Ana mpen na nado suma mpanifo ko na kaka kire say kwadwo kwame yawo odi ewu jaide wo ye no na bia na daachi bi na nado ye prophet obetuma be ye president ana ba be ye vice president ho na that day ogina ho oso mu ko ni fie o esan so ye tete o mu nyansenti wo mu ko frɛ ne ko tena fie abotre so kan wa nya no wo ho o mu ko ya no betena ne na tu na no ni wo fie a na mo ba no ba ya ho se jatem didie no muntie o jatem didie no na bia na obeye president ibi president I go chop ibi vice president I go chop we should move from Gyimifuo ibi man work I go chop if my hard work obi empanifo na kodi nkomo ofie akosere ne say ubetuma be ye vice ebetumre bi na na do asoma akuk titiri ne nintimo ekopa ne chew say wonyai de wo ye no say be tell TV so be di o matam moto no say abronye munye hu hwio abronye de na abronye ye ade a Canada ye o wie no o free the attitude no and start say or work a party ni pin amena me say me na ma sponsor party no me na ma ye party ni say me na ma ye party ni say ana obi ania no obi ankasa na opre ya okom ya na obi amfi no ana okoto sha ha kumsin so dakwe wa na okotena ho no start ye ai me party na mto ka ma we me na me ye say ade chin na ha kumsin de ho papers na ba bontin no so frɛ OKFM or frɛ Adom FM no send evidence na ma say muhwe this is my evidence. This guy called Ken Japan is wicked. He's lying. Oton pick up on him, mame. That time, 300 million. Then time. Oton pick up on him, man. No more car. Ni receipt ni. One fa pick up one chemi da. Now one more the chair, one more man. No more da. Obasa no better dia. No other mount. Sana pick up no kwan. Eye ku America for MPP. Ne gada sika. Pick up also from there. I don't know didn't to so be party no. And na musuma party no also okọ to no so ya emu dodo no ne nka. Into omo be free na omo we wom. Na how akumisi wa ma na nwe. Ano say na maju sika. Ano tua ne sika man. Papai ebegu how akumisi ni mas. Ana how akumisi ba wonte bete no to. And when they have a kumsi trim I found a white bonation trim to could not platform so I and me and how a kumsi I can say metro some about them cry. Yes, of course I have I saw tell us about them because now what trap party no so now what tata nipa or party no am obi eniano nti how a kumsi first as one ko one or wine no I want need to enye no a honor start say I how a kumsi disrespecting one yerenim into we make sure say obe lose election enumu ana yeto abana
Womwane onwane NDC fo koye gang ko plan ye se hawa kumisi akokum obi NDC ni akotutu abusuafo me se video na trend mo bi ahwe meboni na senti na nipa dasani ai na we sitting MP timbe trasi obabasi esun kwase esun chenchim se ye de tuo abone nkrofo bi ekun na no kwa convoy num nyame nko anko no so wunti asa yam hihia ato no so asa wo wu ani not knowing say fake and how a come sin frey I think say of frey peace and say say enya no kra me kra me ni ho na ebeka na wo twekra na omo so makotwa ballot papers so ntino omo ba me so ma omo de nkofo fie se obi de ha hwani nkofo fie ba ntino je kra yi ni ho memfa etuo ne abanko tata obi a magum na ablikuma NDC for ganging nkofo se yenkokum ha wakum se because of incident na maami etimi twantro to ha wakum se so ntino na ya to na wablikuma anko mkokum ha wakum se nyango pon na je maami nkwasi ho a ka womaku na wi enne yesi ekoye hwehwemu a ose oboa oni evidence sa umano na ko se na cho ko se na ko le no se yo man bia go be kujil yes se itile ha uvali emfo no combatin sanma sa umawe ana wama obi se bia nipa o mo pe no come kunu one time geno eye krum ha kade ba che no na omo jeji sakase na titiri fo no mo ko trouble say enka jo mahama abaye obaye enka wo wudi ani mu ko san ase enyi chief justice no kade ba che na atini ho ombete tiwo seja krowe no obabasia kodaketo a ha wa kumsi betimi awo timi twantro to ma mpani so gu nanimu ase na ne life abaye danger ewa NDC for sa ewa bra obi anu wan tutu obi an tutu no wetimi afom asem ne enye captain smart ama wo mu de ene edine ene TV3 fo a wo mu de o mu bo man ati o how kesisi atoma amene so na Ablikmanov yetimi agada nkofo se how akum sintin ye baaye how akum sin ikuku kwa how akum sin se that day nyame ni ma amene fofiri no kura sa pepper spray no ana o dey protecting na amfoka ana o protecting no sa no 2020 election the same girl ne ye na dwe so mbedi bone ana o kotwe tuo e man nkofo adwane ye ayesa keno so mdi bone eno